جهر آلی و دهاتن که پشتگیری دوزا کرد ببینن سلاوی لی بکن وی همبیز بکن و لوی گهداری بکن. او کسایتیا ترک که لجیهان بناو بانگه اوی که درباره دوزا کردان ده دوروبر 17 سالان زندان ترکی دمایه داو نکریه که دولتا ترک وی عفو بکه زندانی کرنا وی کرد بکه یان جیوی آزاد بکه. اوی که نزیکی سپرتوکی نویسیه کسایتیا که خلات قبول نکرنه و در نکتیه دروای ترکی. تنه سردانا باشور کردستان کریه و خلاتا بارزانی ورگرتیه. اف کسایتیا که لسرانسری کردستان جهوی ددل کردان ده تایبته او جواگناس اسماعیل بشکچیه. وقفه کردی لستوکهلم بشکجی و خوندی سویدی کریه و لگل شاندکیج وقفه اسماعیل بشکجی چند سردانان پیکتینن. Yani İsmail Beşikçi insana gerek enteresan. Kat dernet ke dervan, dernet ke Avrupa. Yakem car şu Kürdistan'a başvur. Umedgot çıkava velat tahsan. Ev nedir bu? Yani insan merak ki fazın tevbinin fikri tefer bugün. Ev berinet khazder ke kadar var. Le pevendiye ne be gel evi ziyade bu. Gel vakfa Kürdsel navi hatımı çekirin. Şu vakti vakf çekirin hatın Svedici. Civinek mecmuara hazır kir. İca hala vakfa kirin dan nasi. O pevendiye mel gelvan ziyadetir bu. Medafaz kir. Merdo vallahi imkar ben mamusta ikna bükünler Svedici. Millet merak ki, valla gördüğüm ki televizyonu. Büyük rangi ve ikna kirin o cihat. Tabii ki hemen roje da gelek çalakiyen Kurdan yen giring lehenek bajarın Swededen hebun, disaji praniya neviskar, helbestvan, mamusteyn zaningehe, hunermend, siyasetmedar u kesin din xudi bandur, yen Kurd u gelek Swedi jwanen ku giringiye bepirsa Kurdidin amade bun. وجبر ویجی سمینارا برز بشکجی دهات ورگراندن بو سویدی. هولا ABF تیرجماره مزن یا بجداران ندکر و بشک جخلکی دهولک دندار رونشتن و دریا اکران تلفزیون را سمینار دشوپاندن. هر وها بشیوه کی زندی دریا اینترنت را اف بویرا گرینگ دهات وشاندن. Katar nüfusu 300 bin, Körfez'de 300 bin nüfusu. Sen de diyorsun ki ben 50 milyonum. Senin hiçbir yerde adın yok. İşte Katar senin geleceğini belirliyor. Jiboko mevegerine destpeka egerin çevsandına Kurdan u hawildanên Türkkirina kesayetiya wan ya netewî, Dewleta Osmanî hewl daye hem li ser asteya siyasî, kulturî û civakî û hem jî duwarê termînolojî de Kurd û Kurdistanê tune bike. Ji bo ku wê ne zelaltir bibe, divê basa qirkirina Ermeniyan bibe, çewsandina Yunaniyan, Asurî, Kildanî û Siryaniyan û qewtandina wan neteweyan ji ber ku ne Mislimanin. Lêl aliyê din, mecbûrkirina Elewiyan ku bibine Misliman û Türkkirina Kurdan ji ber ku Mislimanin. Ji bo avakirina dewleta netewî ya Türk, diviya bû Türkîzm û İslam tevlîhev bibin û kesên li dervey vê ramanê bêne qirkirin yan jî ji welêt bêne biderxistin û mal û milkê wan li ser malmezinên Türk û Kurd bête belavkirin. Merca belavkirina mal û samanên Ermenî û fileyên din li ser malmezinên Kurdan ew bû ku di derheqê pirsa Kurdan ya netewî de bêdeng bimînin. Ev peymana nenivîsandî dihêşt ku kesayetiya Kurdan ya netewî dibin navê İslamê de bête tunekirin û bi vî awayî gav bi gav Kurd bibine Türk. Peymana Lozanê sala 1920 misogerkirina dewletbûna Türkan bû lê ji bo Kurdan jî girtina deriyê îmkana welatekî netewî bû. Berêz Beşikcî diyar dike ku gelek neteweyan ola İslamê bo avakirin û parastina welatê xwe bikar anîn lê ji bo Kurdan aynî ol li dijî avakirina welatê Kurdan bikar hat.
Di vî warî de gelê Bangladeş nehate xapandin û li dijî viyana Pakistanê welatê xwe ava kirin. Pêwîst e Kurd bikaribin kêşeya xwe destnîşan bikin berî ku li riyên çareseriyê bigerin. Divê Kurd ji xwe bipirsin bêçima welatên demokrat û parêzerên mafên mirovan qet dengê xwe nedikirin gava ku Enfal û Helepçe bi serê Kurdan de hat. Çima Qasım lo di nîva Ewropa de hate kuştin û kujarên wî bi asanî ji nemsa derketin û dadweriya Ewropa nedikarî destnîşan bike ka kujar kî bûn. Çawa ku di gelek qonaxên dîrokê de Kurdistan dabeş bûye, gund dabeş bûne û ta roja îro ku malbat jî dabeş dibin. û em bi çavê xwe dibînin ku ji malekê du bira têne beramber hev. Yek esker e û yê din jî şorişger e û divê yek yekî bikuje. Di asteya akademî de jî mixabin ta roja îro zanîngehên Ewropa têgehên di derbarê Kurdan de yên dagîrkeran bikartînin. Pêwîst e Kurd li gelek asteyan xebatê bikin de ku xwe vegerînin ser sekuya navnetewî. Destpêka dewleta Osmanî de gava ku dixwaze gelên di nav xwe de çawa înkar bike. Çawa wan ji ortaya rake û bes bi serê xwe lê desthilat be. Basa wê kir. Ji bo wê jî zimanê pedagojîkî ku bikar anîne ku mentika ji ortaya radike, hawra ji ortaya radike, bi wî hawî dest pêkirine. Gotinê berê dîrokî ku rojhilata navîn, rojhilata dûr, Asya Biçûk ya jî Asya Mînor û Anatolya tev dê wê bi hawakî ji ortaya rakirine û kirine rojhilata nêz. Bi wî hawî di rojhilata nêz de welatên û milletên ku hebûn bi navê Ermenistan, Kurdistan û her ewana wenda bûne. Beşiksiyek jê be ku Kurd ne müessesene ne dezgehek wan netewî tune nikarin bibin hevparekî axiftinekê an ê cîgirekê di civînekê de û bikarbin xwedî biryar bin. Ji bo wê ev zayıfiya Kurda dibi sebeb ku kes Kurda wek teref qebûl nake. Ji Ewropîya divê rexnakê lê birin demokrasiya çima nikarin me bibîne. Çima welatê we hene ku nüfusa wan çend hezareke wek Andorra mînak da dikare bihê li ser biryarekê li ser dahatuya milletê Kurd ku 5 milyonê bide rê lê bigire ku nebe dewlet. Xalê herî girîng û dixwaz bide Kurda du tiştên mühim. Yek jê mesela ku navê vê pirsê lêkin nebêjin mesela çareseriyeke nizam çê navê wê Kurdistan e navî welatî dibê mesela Kurdistanê em çareser bikin mesela Kurdî em çareser bikin. Wexta tu viya nebêjî yê hember xwe tim ew ê te bixapînin. Ê du diya jî mesela İslamiyet û biratî yani بحث كرت خويت قلت هو قصد الدولة الإسلامية أنا اللي نبريها من جانا نقبل شرجي دكان شما أم بين قربانا براتية إسلامية دبي ويا مرج إسلام على بيجا أم بخو مسلمان اللي براكو تحقق مدخل أم نبريها من وتشتديني كو قال لك مين كو جو سياسيين كردات دبي ويا بزانم كو ت هاتي تخانية من تإشغال كريه تخانية من داغر كريه مالا من شمالا من دركبه ما نبي مالا مجي كردستانه دوی ویا مر بکار بیجه حتی تو ویا نبیجی اوه تم تبخاپینن و نمونه سال ام بیجن 11 20 30 دانی حتی ایرو دگو هیچی بردوامه شکلی بیاتی گورتن درو وی بلکه اتو گورتن لهر عین مسئله بریجی کرد باشکارات کشتن ایجاب دزید کشتن و یک او بی دو دیاجی مثلا اروپا دا بچک بحث کرد او جد یعنی حتی کتب بخواد تخواب نکاری بدی قبول کردن اوروپی تقبل ناکن تن ناس ناکن منفعته مثلا منفعتي او جي مثلا لوبيه كمر بكار بتشيكه يعني او